घंटा गृहिणी भारत West Karbi Anglong MP Hamren alongta Congress IPEN घंटा गृहिणी भारत कांकिरलों इंकिरुन पमे Zonal Karbi Youth Festival Aparman by Chalangso KCS Zonal Committee Pen Tirika Mamai Kese Kardom Karbi Primetime along Penili Villarban Kropi Non Biotang Ton Pen RJ Tha All India National Congress Lapen Ajir Kipajo Karbi Anglong Arong Supi Difu Pen Chenglong West Karbi Anglong Bokajan Subdivision Lapen Harukat Subdivision along Anta Sampridang Asonse Teklong All India National Congress Lapen Arya Sangho Ratcharya Songpen Khonta Grini Bharat Band along Karbi Anglong District Congress Committee Lapen Ajirpo Ratcharya Tum Kachikroy Dunajok Difurong Spipen Chenglong West Karbi Anglong Bokajan Subdivision Lapen Harukat Subdivision along Anta Sampridang Asonse Teklong Petrol Diesel Lapen Hormohorta Rakiliador Kisopotha Kikam Kepen Kepa Bharat Angkang Kankir Esek Airset Prongsaratomon Ke Avi Petrol Diesel LPG অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰী অস্বাভাৱিক মূল্য বৃদ্ধিৰ বাবে আজি কাৰ্বি আংলং জিলা মহিলা কংগ্ৰেছৰ সমৰ্থন কৰিছো যেহেতু তেওঁলোকে আমাৰ চৰকাৰ বিজেপি চৰকাৰ আহিলে পেট্ৰল ডিজেল তথা অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰী সমূহ মূল্য বৃদ্ধি ৰোধ কৰিম বুলি তেওঁলোকে ৰাইজৰ প্ৰতি আশ্বাস দিছিলে সেই আশ্বাস আজি নাই আজি এই আশ্বাস আজিলৈকে আমি দেখা পোৱা নাই তাৰ বাবে আজি সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষ কংগ্ৰেছ দলে আজি এই বন্ধ ঘোষণা কৰিছে আৰু নৰেন্দ্ৰ মোদী চৰকাৰৰ যিসকল মানে যিবোৰ মন্ত্ৰী তেওঁলোক সকলো জড়িত হৈ আছে বিজেপি নেতাসকল জড়িত হৈ আছে বিমুদ্ৰাকৰণ জিএসটি আনি পাই ৰাইজক হাৰাশাস্তি কৰিছে দুখীয়া ৰাইজক আৰু মিডিল ক্লাছক সেইকাৰণে আমি কংগ্ৰেছ দলে আজি গোটেই ভাৰতবৰ্ষত বন্ধ দিছো 12 ঘণ্টা ৰাতিপুৱা 5টা বজাৰ পৰা সন্ধিয়া 5টা লৈ আৰু এই ক্ষেত্ৰত আমাৰ কাৰ্বি আংলং জিলাৰ যিমান আঞ্চলিক দল আছে এছডিসি কে আদি কৰি যিসকল কে আছে তেওঁলোকে সকলোৱে সমৰ্থন দিছে আমাক আমি তেওঁলোকক বন্ধ কৰি ৰাখিছে সেইকাৰণে আমি গোটেই জিলাবাসীক আমাৰ কাৰ্বি আংলং জিলাৰ কংগ্ৰেছ কমিটিৰ তৰফৰ পৰা আমাক সমৰ্থন জনোৱাৰ বাবে আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো আৱেসতা পেনান কংগ্ৰেছ আফান কেতন কেলাঙা তুম নেপসি হেমকাং সাম অতিবিনা লং পাদো ডিফুৰং স্পিয়ালং কাংকিৰা ফান কেৱাং এমএলএ বাৰিম বিদা সিং ইংলেং লপেন আৰিয়া সংহ ফান কেতন কেলাঙা তুম নেপসি কেৰাং খাপাদো হালাপু ওয়েস্ট কাৰ্বি আংলং ডিস্ট্ৰিক্ট কংগ্ৰেছ সংজা সাৰ্থে ক্ৰামসা লপেন আৰিয়া সংহ ফান কেতন কেলাঙা তুম কেনেবা বিৰটা কাট নিউজ আলং নিলিতুমা ফেৰাং কিয়া তুমপেন বিৰটা নাপালি ৰিন্তি Congress IPEN Khonta Gryhini Bharat Angkangpi Kangkir ke Padoponalong West Karbi Anglong AMP Hamren along ta Inkir Klak Gari motor hitikulat ke Charlia Hemlapen Saikam anta ingsamri ingsamde pensi Kangkir pona birta nil tuma pherangke Hundor Kropen birta nangpali Hamren hithi barim lapen hithi kimi palong ni along ta Thangnat suluk sodaga birta ke longpon awe Congress asongja po asongja piat mamat thur paksi Hamren arong spi arlok hithi barim pen hithi kimi along anta lusuni ke do thipen Kangkir aja kong Chepharang pon alang lituma jok BJP sarkar lake kache chak ateng thangnat ta kache papleng pon awe lasinon ke wang jarni ke BJP sarkar ke wang tu thelo busi socheng mondol congress committee amaipu longwel phangcho pen ningche ya government tu pen hormador song ong pusila tum election ka campaign ila puson dulu lasi non BJP sarkar wang det khia bang ke aku ke bat lasi lasa lama puthak penang liku pisiki pudunji Kardom nili tum pini Kangkir puthak pensi nili niye ponceng ponipo Pini gela ke Bharat Bon ala sipen 2 crores abang pu Central Employees PG putalang dikece cakmenta pithek det abu thaganta inut accounts la poncho takali Congress a government hut kwan na hormo dor ke kam non pini da khamre na town lo setami nile tum lakso puthak protest nang ko kajo ni lahelo alam aka prek ke avelo lapen nili tum chini lo lapen la pu lo pirthian ke Narendra Modi सरकार में BJP के दाके चिंग थुरुने लो अथियाlang litum esonata esonbakta lang litum ke cha tengpen pleng une ruling e wangone lo pusin litum chini da Bharat Bonlong tum da katok nai Hamren along stamit lo puson tum Bharat Bonlong ko observe tum nang ko kathila hello je kedam tang BJP atum election of prang alang tum rada phana commitment ke chipia tengpen isinata alang tum alam the tengpen akam cheton te pinil tum theglong lapenan part ame sonsi BJP leader tum ke damtang congress a ruling hut formu hortar ador song ong pusi Vijaya Chakrabarti tame harsuna lekchi set
sta pini laha Vijay Chakrabarti la pena harsuna lekona na CHB adma pini hala tuma fan tum alam the nang pachewa yining hang je pini bangke tum BJP sarkar hut hormu hoda ador ko an ma ke sula pena BCC pini ani bangke BJP tum banga ador peso tum thekpon long la so rara phan alang tum tumna pini la so bharat bon long dak hamren tok nai dim stame tum ta observe dun lo the hamren along usit ame kadu kavera ta sini je gas ador non BJP sarkar nang lipen gas ador ta nakki batlo aprang bharut throka alom penana bangke suri pena batta ki nam nang lo ason thak thak si hamren along ward number 1 pen ward number 7 along ke do muhila la pen youth la pen kadu kave a committee mundal congress atung la pen block mundal congress atung kadu kave ni tum pacun pondo kalu asi Narendra Modi sarkar phana bangke ni tum pen pustami pa condemn pondo je alang lilaan ador ke so hormu alang li kache chaka tengke hormu ador pe komi pusi alang li kache chak stami alang li sarkar nang le pen ke hormu ador ta petrol adam diesel adam la pen gas adam ta tipen ingkora chok ang deng zonal Karbi Youth Festival Katalon Jiaphan chiti sirkap ani tirikapali West Karbi Anglong along ta Karbi jutang jubat anjo se kabirti ke pachan lapen ke pachathang ponthu Jiaphan non nang kileji achiklo pre chok silapen trainer cap ani wathat langso ser diu na klamlong wathat langso KC zonal committee pen zonal Karbi Youth Festival padoji zonal Karbi Youth Festival ke pachun Jiaphan MSc Prabhat Chandra Taro phan maipu longsing rongpia phan dun maipu gojan kro phan kongchun bang edison terona phan dihin chun bang arpu peksi tirikama mai sengsi habar Karbi risonimso Namalam Sopor Panbir Tamu in Tapanixina. Atorkimi outlet brings you an amazing items for your kitchen and dining like Hawkins, Flax, Milton, Treo, etc. Along with makeup, cosmetics, grocery items are also available according to your needs. Atorkimi outlet opposite Langpidahangi Rural Bank, Difu, Karbi Anglong, Assam. Please step in Ishan Motors, a showroom cum sales point of Royal Enfield opposite of Langpidahangi Rural Bank, Dilaji branch, Rongkhelan, Difu, Karbi Anglong, Assam. For more details, please contact 97748 73915, 7896 169021 or 957 988 008. Come on, come on. Grand opening of Bazaar, India. A shopping mall consisting of various quality of gents wear, ladies wear, kids wear.
looking for your needs, visit Bazaar India. Development Corporation pen Arniwang Hemalong akenang sa hormu ason salam pontanglo. Lasinang litum Arniwang kenang sot kecu ason la penthesre alang hithi kulat along longpon ikji. Kang sirtang kijun alang tharwe alang theso alang. Dinamo people thalbir talong bangthulo. Bokojan la Pensilonijan Biodiversity Management Committee pen non hedjong hanjang lang sopathua klamlong Biodiversity Management apothak chirok tok amai pado. Ingnam rai koma saipu ACF Jivan Rong PG Pempu pen kipado chirok tok amayalo chirok tok alama pothak Assam State Biodiversity Management Board pen kebang aluhi Dr. Oinam Sumonde Manshi Goswami la pen Arya Sang Chitorok Chipusi ningche pabialam ningche ya samia tumpen kachi pachini japan jorhat along fresher social media padu pusit kat news along birta nang pali Jorhat Eastern Theological College Fred and Downs audit MLA Barem Thorom Singh Teron Assam University Difu Campus Pentok Bangkuru Aturkiri Ingti Himalaya Pusong Karlu Kipapat Abangku Everester Khor Singh Terang Pherangje Joy Singh Tok Bilabet Pinan Kithikiding Atom Chetong Tun Atuka be phatan ni juro major kachari ketang upatan kenato madani juro Disela result of one. Kero, Lamenge, Solana, and Solana, Namu Badak, the Charlie Bomb, the Charlie Beer, the Charlie Bomb, the Bomb, or Montuan, Ilu Hanan, Juroba Juro. Mahamaya constituency ke parlo Bambathar LP school along Ron Sorapanj team alan epak ke joypen ke rapajir pasi ladak birta nang pali. Bambathar Arogami Mongol Singh Phangcho che Phempu Amai long Karbiang long Chanamas Council MAC Lun Singh Teron VDC Amai Phu Long Singh Tokbi Lem Samai Phu Tarjan Boningchi 12th number Puloni constituency MAC Cup football tournament Tarabasa Pathu Klamalong Chitini Phai Cap Arni Pen ki Pathu ke Pangcheng Pona Birta Card News Channel along Birta Nangle Tarabasa Pathu Klamalong 12th number Puloni constituency MAC Cup football tournament along Kipathu Kecheng Arni Phai Phupon Amai along MAC Dorsing Rong Hang Chitong Dunsi 2018 Ninkana Baha Puloni constituency along Kechengsi MAC Cup football tournament alama Pangjarpon Patipon Pupusi Croasang Hopen Mailong Pachini Kipathu Kecheng Arni Puloni right wing atum ball Pumpli an Tarabasa left wing atuma phan Thapsi Kipathu che Pahai Ponno Karbi prime time abirta mangkila pansikang ton paniglo to mi thangmi kurang thu